ZPM kan vote lo na chan tur point som le khan soita ila pakhat na ZPM hi in thlan ma a an in soi ang kha an ni lo an in soi ang an ni lo na sa an in soi let ling thok ani pani na Chief Minister in portfolio anei lawang minister te a en puyang anti a portfolio anei nembera an na chan pual azawlova advisor le secretary ten an en pui ta loi zok ani hi pathumna restricted tender tibo emo titlem tura in soi khan andu sak zong te chu an ming ho tepo niang chungmi te tan chuan a hlopin restricted tender an approve le si a tam takin an vote pha a mi puimin bum chiang khop mai palina sarkar masa te ku muma an para zakmap lavin an thil ti liaw liawa an chwa du midang fak an thei thlot lo an ru a corrupt ri ruput mang tur an inzirtir hian Christian na akal pangana AMC hi MNF sarkarin adin ani a khopui mason na tur tak tak ngai to tu chu MNF anni ti achiang chu wangin thil chik tak tak chuan AMC a po hian MNF an votang parukna ZPM alo chhuaka dot aleng na sa ema sarkar masate poisa puk chu nasa takin an soi sela puk velo turin an insoya tuna chuan apuk tamber ni in kumina phei chuan tan budget ain leiba atamzok pasari na FCCA sangni somni le pathum mangin mizote in humhim na dan article 371G anpong swala lengbuiram shal achanga manchang tamtham tak tel du wang ani arin om ngoi pariat na tundin huna chuan ZPM thup alo lang chanta a mipui sarkar ni lavin party sarkar ngial ngan andin le city mipuin an muta a neutral support to tamber chuan an hnol mek to ani pakwana mipui bum nan wal upa council te kha an soiri a tuna chuan engma an nilaw wal upa council hi ZPM sarkar a hian vudlaka voi anglek anni inbum na mai alaw ni somna healthcare scheme MUHCS po hibel chian chuan mipui sum tuksak manga kalpui mai ani e pensioner po an tho khomin anin enkol na ada ilaute antivel pensioner tan in nga na tlak sarkar anilaw